nionyeshe Baba ile njia ya sala, uniendeshe sana, niwe kama Yesu. Habari wapendwa, kwa niaba ya wababa wote tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa salamu, kadi, zawadi, maombi na maneno ya kutia moyo ambayo tumepokea katika siku hii ya wakina baba duniani. Kwa wengi zawadi ni kitu cha thamani sana, lakini kwetu upendo, heshima na kuthaminiwa mlivyotuonyesha ni zawadi kubwa sana. Maneno yetu yametukumbusha kwamba huduma ya baba katika familia, kanisa na katika jamii inaonekana na kuthaminiwa. Tunatambua kuwa baba ni wajibu mkubwa. Ni wito wa kuongoza kwa upendo, kulinda, kufundisha, kushauri na kuwa mfano mwema kwa vizazi vinavyokuja. Kwa neema ya Mungu, tunaahidi kuendelea kutimiza wajibu huo kwa uaminifu zaidi kila siku. Tunawashukuru wake zetu, watoto wetu, ndugu na marafiki na wote mliochukua muda kutufikiria na kututia moyo. Upendo wenu umetugusa sana. Basi tuwaombe wazazi wote, hasa wakina baba, tuendelee kumtegemea Mungu ili atupe hekima, uvumilivu na nguvu za kulea familia zetu katika njia inayompendeza. Kwa mara nyingine tena, asanteni sana kwa salamu, kadi na zawadi zenu. Mungu awabariki kwa wingi, azibariki familia zenu na atuongoze sote tunapoendelea kujenga nyumba zetu juu ya msingi imara wa upendo na imani. Asanteni sana kwa kututakia heri ya siku ya akina baba duniani. Mungu awabariki sana. Baba wote tunasema asanteni sana. Yesu, niwe kama Yesu, niwe kama Yesu, uniongoze Baba, niwe kama Yesu.